स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानबगी दरकार बलम मणिपुर सरकारना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दा खुसिनख्रे मखोइना साबा हौदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाउस थमख्रे अमदी मणिपुर सरकार लंबी थोंग फगनबा अहेन बपियें चंगी हाइबसु इम्फाल यकोइ मफम क्या लंबी फगत्तबदगी मियामना खुदोंग चादब क्या मायोगनरी खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबु सिंग तराम औसरी हौजि पाव सदोग पिजरी मणिपुर दा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा सानना होनाबदा मणिपुर सरकारना दरकार ओइबा लमसिंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दा खुसिनख्रे मतम अमदा हेक्टा साबा होबा यारबनी मिनिस्ट्री ना साबा हौदबगी वाफमदा ngaire haina चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi हाउस दा थमख्रे मांगना मखाताना फोंदोकिबदा यूनिवर्सिटी असिगी सानबगी मफम खनबदा स्टेट सरकार ना यावकिदे मिनिस्ट्री की ऑफिशियल सिग्नल लालगा मफम खनखिबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाइखि MLA विश्वजिना हंगलकपा वहांगी पाखुमदा मांगना मखाताना हाइखिबदा भारत के साना खोदबदा मणिपुरना चौरब खुदोल तमदुना लागली हाइखि इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमदी उखुल की सरुख खरा खंदोकलगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ऑफिशियल सिंग लाक्तुना यंगलबा मतुंगदा याइटीबी खुनौदा यूनिवर्सिटी असि साबा यागनी हाइना खनखिबनी मसिगी मतंगदा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमसु इनखरबनी हाइखि इम्फाल की करम लंबी सिंह फट्रबगे मदुना मियामना खुदोंग चाब करी मायोगनरिबगे अमदी मखोइना करी पामलिबगे हाइबदुगी मतंगदा ISTV न्यूज़ ना थिजिंदुना लाकपदा सगोलबन तेरा लोक्राम लेरक असिसु फट्रब लंबी अमा ओइरमले मणिपुर सरकार लंबी थोंग फगनबा अहेनबा मीटिंग संगली हाइना तत्तना मियाम तिनबा मफम अमदी मीडियादा फोंदोकपद नतना असेंबली दा फावबा क्यारक हना हाइग्रबसु इम्फाल की अकोइबा मफम क्यादा लैरिबा लंबी क्या फत्तबदगी मियामना चथोक चसिन तौबदा चाउना खुदोंग चादब क्या ngasisu mayoknari चिंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा लैरिबा लंबी सिंगदि लाइरदना नेशनल हाईवे इम्फाल जिरिबाम लंबी दगी टीडिम रोड का समनरिबा सगोलबन तेरा लुक्राम लेरक असिगी लंबी की फिबमसु असुकी मतिक फत्रे ISTV न्यूज़ ना करम मफम सिंगदा लंबी फत्तब लैरिबगे मियामना करी खुदोंग चादब मायोगनरिबगे हाइना मखाताना थिजिनबदा लंबी असि थेंगनरखिबनी लंबी असिदा FCI अमदी FCS की चेंग चिनी पुबा मालगारी क्या मसिंग खेंगदना नोमकांगदना चली अमरोमदा लंबी असिदा महिरोई पुबा स्कूल वैन क्या सु लेपतना चली लंबी असिगी मफम क्या दा अचौ पोर्ट होल क्या लैबदगी मियामना चटपद खुदोंग चादब क्या मायोगनबदा नतना एक्सीडेंट थोकपा फावबा यावरे लंबी के नाकलदा मालपुबा तता गारी क्या खामजिंदुना थंबा अमदी लंबी फत्तबा असिना मरम ओइदुना हंदक नुमित खरनिगी ममांगदा गारी अमना अतोपा गारी मंगा थेंजिनबगी थौदोक फावबा लैखरे फिबम सिदा मणिपुर सरकारना चिंदा पंहाइदा हाइबगी महुत्ता थबक ओइना पाइखत पिदुना लंबी असि अथुबा मतमदा समजिनबिउ हाइना मरि लेनबा सिंगी पुंगनिंग सिंसिलक्ले हेवी व्हीकल अदुगी मतिक चटपा अदुगा लोइना कोई हाइरेबु लंबी असि कोई नेशनल हाईवे अनिगी सामनाफम लिंकिंग रोड ओइबा NH32 अमसुंग NH150 अनिगी लिंकिंग रोड ओइबा मरमना लंबी असि अदुगी मतिक हजिक्की मतमदा मी याम सिले अदुगा लोइना अखोइगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा अदुगुंबा लंबी अमा हाइबदु ओइरे हजिक्की मतमदा अखोइगी मफम कयादा पोट होल कया अखोइ लैबा अखोइना मफम सिंगसिना अदुम उबम लोइना खंगबिरगनी अदु मसी अखोइना पामजबदी मसी अथुबा मतमदा मरि लेनबा अखोइगी PW की अखोइगी डिपार्टमेंट अदुगा लोइना अखोइगी ट्रांसपोर्ट की अदुगा लोइना अखोइगी मफम मसिदा अखोइगी चेंगचाक मयाम थंबा मरमना अखोइगी PDS की अखोइगी मिनिस्टर ओइबिरिबा अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह अदुगा लोइना लोकल MLA ना मसी अथुबा मतमदा अखोइगी लंबी असि अखोइगी फुल्ली ब्लैक टॉपिंग तौबिबा ngambidrabsu अखोइगी पोर्ट होल लेरिबसिंग असिदि अथुबा मतमदा मेंशन बिनबगिदमक्ता अखोइगी मरि लेनबसिंगी मफमदा अखोइ नोलबोग लोइना अपील तौजरी इम्फाल दिमापुर लंबी की सनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मयांखांग अमदी एम निंगथौफम हाइरिबा मफम असिदा खामनुना लेबा टाटा ट्रक कुंट्रारोमदगी सखंगदबा मियोइसिंग गाड़ी की चे सांगसिंग मुनख्रे हाइरि ngasi malemda yang no honglangliba ahongba asida yakshinba ngamdrabadi khunai adu mangkhigani hiram amakhaktada khang hairabasu atopa jaga da su khangnaba oza sing honaba changi haina Manipur University ki Vice Chancellor SNK Saramana phongdokre UGC HRDC Manipur University na chenduna ngasi UGC Manipur University da pangthokpa kunmapan suba orientation program hogdobagi thoramda mangna makhata na haikibada मालेम की ओइना मियोइबा कांगलुप असि अमगा अमगा हातनाबा अमदी नमथनबगी चनबी अमा लेरकलिबा असि मिनुंगसी वालकपदगिनी हाइखे
Faculty member teachers now should make aware of the use of computer, new technology. Without that, in the years to come, maybe after one decade, we will be obsolete. If we do not know, we will be out of track. You have to change our society. Teachers, they have to change the society outlook. So you have to write, you have to give comments, which we have not done. After coming out of this program, you will see some new vision, and that will bring some change to your students. Orientation program asi lamdamasta leiriba tongan ba college yauna Assam, Arunachal Pradesh amadi Delhi dagi oza kyana saruk yari. Hautokpagi thoram aduda UGC SRDC Manipur University ki director Ramananda amadi Professor M Dhaneshwar Singh myoy kyana saruk yaki. Director S Ramananda na haikibada orientation program asi oza singi oina hen muluk sing hengana ba pangtokpani haiki. Our nation has been saved and reconstructed over the years of formal education as well as informal education to bring the sense of common citizenship and culture, and also focusing on national progress and national integration. Now, while trying to achieve these goals of national education, various methods of teaching, various teaching aids are emerging from time to time. Lagliba March ki tang amadagi hogodoriba board na logba class 10 ki parikya asi mapung phana pangthongnaba flying squad ni phumanga sembal loire haina Board of Secondary Education Manipur ki Secretary Dr. Jingangwam Saratna Istv News ta phongdorakli. Mangna makhatana phongdorakpada flying squad ki team amamam semduna parikya asi kupna yengsingani. Parikya center humpuni panda parikya asi ki yengsinba parikya asi ki yengsinaba micro observer humramari hable master natana mahirui singi volunteer singchu parikya asi yengsinbagi thabakta mateng panggadori. Mangna makhatana haikibada parikya asi punna center marfudra manga da pangthokani masigi manungda board ke center taramapan private center humpunipan amadi sub center marini hairi. Impal centers the 19 board center has the 19 centers later. Sigi di according to dona macro job tha ko planes ko tha de. Ai samana yamu sa se the controller sali samyam thai. Impal manungda de prakhaje almost yamna phajana pangthoi habita 100%. Kitang lapthok ki ba ko na private center hariba center sing se kitang lang na kitang wa ba. Lam the school proposal siamba committee ma salaiba center ngatan de. Hariba center sing se ko na macro job maruna moi thajabane. Sing yauraga sing district sing yauraga. Manipur Sarkar na Imphal City khaktanatana Imphal City asga samnari ba lambi singsu nimidangi matamna mai ngalhanna street lamp kaya thanana thabak paikhalakli. Sagolwal lambi da hemgal mai kai degi Oriental College Gate fawda street lamp marfuma thoi than gadori. Uripong machendegi Narimthong amadi mai lambi gi mafam khrada street lamp thanana ba akan mamongda thabak chathari. Taruk suba IRV gi Tramatoi suba raising day gi thoram ngasi pangai de laiba battalion sta pangthokre. Ngasi gi thoram adu da DGP Manipur ADGP battalion asigi commandant Firoz Khan police department gi mokok thongba officer sing saruk yakhi. Battalion asigi laikhidraba jawan sing gi mafamda kai khumnaba utpaga loinana tongan ba masana kaya da athoi hen tanaki. Manipur gi Imphal City gi akoibada thaknaba ising ningthina phangdabadagi miyamna leiduna seasonarliba si matam kuyaklabasu mari leinaba sinang asi fawba miyeng changdabadagi ising leiduna seasonariba miyoi kayada awaba kaya mayoknaba hengalakli. Amaromda ising karabar tawriba singi gari gi masing hengalakpana lambida miyamda kudong chataba kaya su mayokna hali. Sarkar asina tungkoina chatnagadaba thorangama paikhat haningi haina miyoi kayana mari leinaba singi punging jingsilakli. Hoji pau gi marathan atema brematang logzari. Iram damasigi ahan boy no puthokjaba sangai plastic storage tank seasonally yansinaba potlam yaudriba LLDP ina sajaba sangai de seasonally thangdigidaba sizing 200 300 500 750 1000 1500 amashun 2000 liter ni chahi tara gi guarantee ga loinana khenaba makhal khudingi apamba machu sing phambigani. India ki ahanba National Award di Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi akupa marol Loktak Industry, Industrial State Takiel da contact tobiu.
Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lift staff shira fijin biu adungi awaba punama kokna bigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizin na bayaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naraga laying babudi narjingai da successful hobana hena fai Baldev, a premier study circle. After the successful completion of the first 1-month foundation course, admission opens. Foundation course for classes 6, 7, 8 and 9 CBSE. Classes start 1st March 2016. Class timing 10 AM to 2:30 PM. Duration 1 month. Subjects mathematics, science, English grammar, social sciences, Mathematics and Hindi. Shija Piles Week. February tang kunithoi dagi kuntaret fauba free surgery OPD consultation for piles loinana 15 March faubagi manungda treatment tawiragadi 15% concession fangbigani akupa marol makhagi phone number natraga Shija Hospital sagi khangbiba yagani. Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Break matungda taramna moksari RDO College of Nursing Lamdengi manga suba base BSc Nursing amasung tarani pan suba GNM base ki lamp lighting amadi capping ceremony ki thoram ngasi RDO complex ta pangthokre thoram adu da lamsang kendra gi MLA obatana tana RDO lamsangi maruiba mioi ama oiba W Barzabidu Manipur University की प्रोफेसर T.S. रतन कुमार मेडिकल डायरेक्टोरेट के जॉइंट डायरेक्टर V. वाल्टे यावना मेहरोई क्याना सरुक याखी वांगांग किबा सिंगना फोंदोंग लखिबदा अनाबा सिंगबु मिनुंगसी उत्पक लोइना मखोइबु थाजा हनबा असिसु हिदांग मखल अमनी नर्स सिंगना कथोकपग लोइना अनाबा सिंगबु सेवा तौब तंगाई फदे हाइबा वफम सिंग फोंदोंग लखी Clean Imphal City uhenabagidama IMC na lokalak pakhongthangi saruk ama oina toll free number ama hangdokle haina IMC gi assistant engineer menekana phongdokre toll free asigi number 18003453 ni miyam ayuki pung tare tagi tara fawgi manungda call torokpa yagani haire Clean Imphal ga mari lainana Imphal Municipal Corporation da akhoi toll free number ama akhoi hangjare sidai sida kanagumba akhoi miyoi singna holidays ga mari lainaba khangbinunga leiba taraga de karigumba siga akhoi toll free number asida mayamna call tobirau akhoi toll free number di 18003453 sini mayamna call tobirakadogi pungsing de akhoi pung tare tagina tara phau ayuki sigi manung sida mayamna sigi number sida call tobiro Bazar manungda luhongbagi gari chatpada akaknaba masing legadabani haina Manipur sarkar gi mari lenaba singa order thokrabasu thabak to onthokpa ngamdre haina IPAC ki secretary administration Santa Maitena ISTV gi miyam gi kholau people's voice da pedu phongdorakli Hokhiba January 2006 ta ayamba newspaper singda thengnabi khiba yaukhiba state sarkar gi transport secretary Imphal West additional SP transport IMC gi IO amasung transport director yauna semkhiba Imphal manungda luhongba chatpada gadi manga dagi henba yaroi haiba rules adu newspaper da khak rules semba yaroi thabak oina pangthokpa mathok tari yamna afaba rules ama oiduna su ngasi mak luhongba chatpada gari kundagi tadana chatli luhongbagi pungpham matamdi amata oibanina lambida asukki matik traffic jam oiri asida aina thamjaningba wafamdi luhongba haibasi
तंगाई फदबा अमनी अदुबु पब्लिक ता काइबा पीबा मतम मांगहनबा असिनी अखोइना याजनिंग्रिबसे असि चौखलकपगी मतुंग इन्ना मतमगी असुक्की मतिक वैल्यू असि वांखलकले हाजरिबा मसिदा पब्लिक ता काइबा पीरोइदबा मवोंगदा नियम अमा अथुबा मतमदा सेमहनिंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानबगी दरकार ओइबलम मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खुसिनख्रे मखोइना साबा हौदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिन हाउस दा थमख्रे अमदे मणिपुर सरकार ने लंबी थोंग फगनबा एहन ममियंग चंगली हैरबसु इम्फाल की अकोइबा मफम कयादा लंबी फतबदगी मियामना खुदोंग चादबा कया मायोगनरी हौजिकिदी ISTV की पाउमियंग ताबिरिबसिंग बमुखन्ना खुरुमजरी